Serikali ya kaunti ya Masaku ndisa kwithiwa na kikalo na mundu wonthe kana contractor ukwitwikithia ta wathukumie na serikali ino atathukumite. Uwumbulwa ni mwandiki wa serikali ya Masaku Dr. Mwea Ndambuki ulota uwaelesya kana serikali yina muvango mweaniu wa kuiva makontrakta mayo ala mathukumie mawia kivathukanio serikalini ino. Daniel Mwongela ena ilivoti. Mwandiki wa serikali ya kaunti ya Masaku Dr. Mwea Ndambuki ni wathesya kana serikali ya kaunti ya Masaku niende na kuiva thie ila itaitu ni contractors kwanzia ila yailite na mati miao milioni na miongo ena na thanthatu ni kwikiwa budget ni siikitwe budget estimates ine cia mwaka wa 2026 2027 na balance ile kwitha ya tiela mpesa ni isu ya milioni 500 na miongo mwanza na ile niyo process wa ta first charge mwakani wa 2026 2027 nikenda ende withie high pending bill onemwe inatiwa tuminondo mwelekelo wa ngavana witu ni kana ndailite kwitha na pending bill na no kwenda tate undu utonya ndikenda withie pending bill jonde the out there jonde ni wakilia ila ya raisiye mwakani ipindani zi suppliers na contractors maito netwese we are war katika uthukumine kwa andu ma Masaku tutena supplier na macontractor pevitha kuweta utumiki wa serikali andone ma Masaku pending bills ti thina wa serikali mwe kila serikali cionthe wasizia neza Kenya nima serikali cionthe ciona pending bills kou yege kuoneka ta thina wi Masaku yijoka chapata ni kana serikali imanye pe pending bill na i pending bill ikapche wa mabukune mayo ma pesa na imande wanzia cia undu ikukiliwa oundi gwa serikali ithukuma na kuma tene serikali ithukuma ou unuwe voni wathingila kana serikali ndisa ukwatiania na andu ala mekwitwikithia ma contractors ndaweta kana kwena miao ila yungamie unengani wa contractors na kuiwa bainenganitwe uthei wa kukwatiania na andu matathukumana na serikali ya kaunti ya Masaku te andu ana mekwenda matatonya na tutatonya kuma identify na project ukethia mundu no twazie uwakunia project ino kana ekiona lakini yu ila mundu welicha project ine ya atwike nita we wathukumie nake twazize mabukune maito tuikumwona tuitona kuenengage nake directly nondu ve kindu gitawa privity of contract. A contract is the parties ile anybody else outside that contract ni a stranger to the contract. A stranger to the contract ndatona kuka unegotiate a contract kwa uta serikali wito nomwe kwa contractor kana supplier we out there okwewa ena thina wi vandu twikale nake na tuinenania nake nondu ula twisi mabukune tuinondungi ekakunenania nake na tuimanda ulunga lua undu ikwanije kuivika indi kila tutekwika ni kuenengage mundu outside contract nondu ona itu ta serikali tio ove ni mia. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumva ofisini wa White House kaunti ya Masaku.